mengutang kaulah tak. Jadi dia mau kata ulah nami, usorong nami rupanya keboru bere. Kalau pas aton silas piruan nami, nanti olah somoni, sombanium nami rupa kamu raja nami, karbabai kamu. Ada pastor nami, dagestan yang murah dong, dan yang tak ikut sukses tuh loh. Somoni apa kira nami. Jadi dia mau bermusim nami, alami ke rumah nami, pas aton sama-sama yung nami itu loh nami, baik kamu mah udah kau betul sih.
bibir ben maudang na udang pasi-pasi. baru asa anggi matutu di sana ni tahita dinong sagat kita parhiti tortor nong kita tortor tinak tingani dia mau dapat nami asa tinawin na mo la tiyo di kan batu hatan benda mang masih tiyo la sipado mo manang tuha sa hatan. Hula-hula nami Raja Syaribar nami abakan partikenon hujalo kami mari aroromuna Raja nami pundoli na burju alay marpangilua kami sali masuk ma saluhuna rombongan ni Raja Syaribar no rombongan niya kaula-hulay saluhuna so oni mapangidio doilelik nami siya kami pun ani asutan Raja si Permata kalau dohong kodi asa martapa kita saluna doa tubuh doa asa tunta nami kalumoni dihamu salunga hula-hula nami tumahormo tulang nababan bona nyari siya tulang dohong sinaga hula-hula kati dohong Tagalog hula-hula kati dohong Tapugulon dohong hula-hula na poso matanda sa halimasong na interaksya kami